Lep pozdrav in dobrodošli v novem videu in danes spet igramo po zelo dolgem času Apex Legends in v tem videu sta se nam pridružila Foter in Don Romano, v bistvu tudi Don Romano je streamer. Ona večinoma streama kakšne roleplay serverje in tudi večino ga vas verjetno pozna iz Koroške RP. Je zelo dober server, tako da si ga pejte pogledati, tudi sam igram že kar zadnje čase dosti gor. Mislim, res zadnje čase sem kar dosti časa na Koroški. Tako da ja, v bistvu res, pejte si pogledati server in tudi seveda od Fotra in Romano ta kanal. Tako da res, pejte se ima vsi sabat, tako da, ja, zdaj pa ne res, kaj ni drugega še rečem, kakor to, da gremo že enkrat na video. Obisk imamo. Ja, mislim, da se je na gladih za to. Ja, kva, to se ne tako daleč sliši. Impresivno. Vijolični šilt ima. Ja. Mnogo imaš smoti. Jaz dejansko samo metke zapravljam. Eden je down. Nice, jaz grem crashat. Upam, da... Ne, dobro, jump pad sem že zasral. Nice! Da ga na odvignu. Bolj ko ne upam, da nima lifeline na timu. Ja, nice, ni še. Laugh up. Dva naenkrat. Evo sem, kje še en? Jaz pobiram. Da vidim. Pazi, ona spizduje, ena spizduje. Ja, vidim. Čakam jo. Ajde, mislim, da ni. GG. Nice. Kaj pa, Fotor, se nič več ne pogovarja? Pa, zdi se mi, da se ni to. O, pizda matera, spet sem pritisnil 500 tipk, a zdaj se slišimo. A govorim ko kreten, zdaj že cel cajt. Ja, Pičko mater.
To ne Jaz moreš sem mislil, da to se ni- kaj pogovarjaš. Ja, saj sem se z vama. Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost in Pridi fotor nabirati, tu imaš Še nabiram kako je. tu pridi na streho gor, imaš tu enega Phoenix Kit. Ja, tu, Marija, vi skačete ka vevrce kle po zidu opis, da jaz se zaletavam ka mačko steno. Ma, glej, to pa... Pa kurva, dobiš sem res itak tako občutek. težak, kako v pičko matera. 10 seconds later. Narabam. Pizda imam ene šare, kurva, kaj narabam nič. Au, vidim, da imate video oba dva heavy-aima. Pa sniper. Ja, Ja. ja Ajde. bomo malo bolj nadalječ igrali. No kaj pa, če ga je raj vzel? Ali če iz kraka se ne vidite ravno tako zelo dober. Čakaj, zdaj da vidimo kam bo šla zona. Še stalno smo v zoni, what the fuck. No ja, čuden. To pomeni, da bojo zdaj začeli hoditi sem počasi. Ja, samo zdi se mi, da bodo mi pač bolj gor fajte. Ok, ej, sam če mi pa dva tima do konca. A jaz tale Y pokličem pizda, ne? Če pa gremo tu gor. Ja, ti kar. V bistvu, ta Y je dejansko kar uporaben, ne vem, vsaj za zaščito. Nekaj, da se lahko odzad skriješ. Ja, klegam fukno nekam. Replicators coming in for a No, landing. A ne moram, ali kva? Se zabava. no, zdi se mi, da se gliha na celjo dajo. Ja, grem sem gor na hitro pogledat. No, take gor jaz ne videl nič kaj zelo ekstremno zlutan. Verjetno bodo tam iz unega predora prišli tam, pač iz unega tunela. Kajte, da vidimo kaj not. Ja, ki to že imam. Samo pobiraj, če jih kaj rabta. Dobro. We could check out backpack here. Ja, že imam vse, tako da vi sam pobirajte. Foter pa ima zelo dober backpack. Ja, tako da so se verjetno nekje noter fajtali, ker to ni bilo nič slišati. Ja, se mislim, da bodo tam nekaj. Ja, sem se A pa poskril so še. tam na oni strani. Au, ja, čisto verjetno. Ajde, samo pojmo, kaj pa je to. Tam na levi vidim še en drop, ampak je tako v stormu. Pač v zonu. Vidim. Aha, evo jih skačejo z balona, evo jih. Tu so, Legendary zlati shield šilde ima. imajo. Enega sem dobro na gobec sekal. Jaz tudi. O, daj no. Ne boš mi šel. Fuck. Ne boš šel. Tam je pa... Čakaj mu bombo fuknem, Ok. Red ima. Dobro, Gibi je padel. Pazi od odzad. Kje je bil luhar zdaj? Jaz sem horizon spravil. Mislim, da sta ona dva samo dva. Ma dobro, pol sam rašimo. In tako smo tudi tako za zdaj v prednosti. Tu je pri meni. Prehajam. Dva sta še. Pizda 66 se bo Ej, tale je low, ostane brez shielda. Evo, ono je padel. Reloadam. Enega še imamo, samo en še je. Evo, nice. GG. Valjda, da smo Apex Champions. Pa kva so to mislili? Mislim, dejansko res tale Gibraltar Ja, se je dobro, da malo sem vam begal zjebal. bol, to je zelo Pa dobro. ne, dobro, vse si dober damage naredil. No, evo, Foter pa sledoval še svojo prvo zmago. Hvala, da stare. Maja, Kipate te skipate, stare. Maja. Kaj, gremo še eno? Ne, kje te z Valerem za mano si zanavite zdaj. Ja.
Tako da fotor se bo skipal, rekel bo ful hvala, top je bilo. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,